Ya kamet ke basa jenggi arngot ki hebrit Shipara terai ki bela Khlad naga Jingjia Shah Tyllep Khyndew haga step jangka Khyndew terik ujelio hapo Donburom Pyndengrei la tep Donburom no mentagas ni ke khat khandai terik ujelio hapo ulum jeng tep ka balang Presbyterian Maulang Niang West Khasi Hills District Hashwa banra let on tep ya kamet basa jang ikafinia nong sien kabdei ru ke dekat ke kenhuan ruai ke kids tarari choir lembat ya kapara kamaya nala nong sien la saki baki babuan ki patba ki la yatun shaka shnong maulang niang what happening ke jing punthot kamariang ban lets ngu lembat ai khublei khaddu ikite ki hebret ya ke jing le niam bat le burom ka bakhaddu ya kabala penlong haplau yeng ke jangki hi haka shnong maulang niang ya ka ba Reverend JT Khardosal ulalong chairman but haka jingle buram la yo aru ya ki jingkren ne ki bahayeng hasam naka school St Peter's High Secondary School naka kenhuan ka kids tarari naka jinge seng samla balang maulang yang ka jingruai na yang hasam bala yo aru ya ka jingpuli na ktien ublei di teman basan pi marthong la yo aru ya ka jinge slok pentingan na uchairman haka ni ka sngi naka liang joka kenhuan kids tarari kala yo ban pen khre ya ka jingruai ka bakar pang ya kabala ruai hashwa bani ontem ikitiki arngut Shipara bat kumju ya gajeng ruai kabala ai keteng min siam badang long kabadai gajeng ruai bala penmi daka kids tarari